Manchester Derby rero mu gihugu cy'Ubwongereza Premier League iraza gukomeza Samir saa 8:30 Manchester United irakira Manchester City no mukino mu by'ukuri navuga yuko ukomeye ari kuri buze kuba kare abakurikira shampiyona y'Abongereza hafi bakubwira yuko iyo umukino ubaye kare nk'uyu nguyu ngo uzamo n'ama surprise atandukanye. Match za lunch time ntago ari match ziba zimeze nk'izindi match kuko rega nubwo tuba tubyumva ari saa 8:30 naha ubonye ko Abongereza tubagenda amasaha 2 imbere bisobanuye ngo ubwo ari saa 6:30 tekereza match ya saa 6:30 mwapere igitekerezo neza uyireba ukuntu izuba riba rimeze ni ya saa 7 tubaturira tekereza ese ni iki piramide ni ya saa 8 wabonye ukuntu akaga hanyuma ijyari rero kuri no match ni match navuga ngo byaricuritse tumenya Premier League wasangaga Manchester City ari equipe navuga ngo iraho kipe ishobora kumanuka mu cyiciro cya kabiri ikibakuriza cya kibuga cyayo cyitwa Main Road ibintu nk'ibyo ari equipe iraho ngaho ubona ko idashobora gutanga challenge ifatika kuko Manchester United mu gihe Man City yari hasi Manchester United vikenda kabiri kugera muri 2013 yatwaye championnat 13 uvuze ngo ni igihe kingana n'imyaka 21 umushampionnat 13 mu gihe Man City yagitangiye gutwara championnat muri 2011 2012 yari maze imyaka irenga 50 idatwara championnat ijyari rero kuri iyi derby ubona none no mwaka cyase muri no myaka yavuba byaricuritse nyuma y'igenda rya Ferguson Manchester United ntirongera kuba Manchester twamenye kuko Manchester United yabaye ku bwa Ferguson ari kipe ishobora gutwara ibikombe bitatu byikurikiranya bikoze incuro ebyiri muri za 1998 ndetse na za 2008 itwara bitatu byikurikiranya ikagera kuri finale ya Champions League 2008 ikagaruka 2009 igacishamo ikagaruka 2011 ari equipe ubona ko ikomeye mu mpande zose yaba imbere mu gihugu ndetse no hanze ku mugabane w'Uburayi. Man City rero mu kuza no kugurwa n'aba barabu yasanze Ferguson agenda hatarateguye umushinga wo kuzasimbura Ferguson aciyemo abatoza batandukanye twirwa tubigarukaho n'imwe mu ngingo dukunda kuganiraho z'abatoza birukanye umutoza meme n'iyi sezo birukanye umutoza ariko kuri Man City nayo navanga iri muri transition kuko igize igihe cyo kurekura abakinnyi b'abakadre navango bayigejeje kuri success ya nyayo yo gutwara Champions League na Ballon d'Or abo ba Ilkay Gundogan ba Kevin De Bruyne ba Jaguririshi bano bataramu ba Riyad Mahrez n'abandi batandukanye baragiye agira igihe cyo kubaka indi equipe ijya mu gikombe cy'isema club ntiyitwara neza ariko muri championnat ubona ko itari kure irasigwa amanota 6 kandi ujya kureba nubwo isigwa amanota 6 Man City maze imikino 13 idatsindwa muri championnat nubwo heruka kunganya imikino 3 iheruka wareba uburyo bitwaye muri iki gihe twavango championnat saga nk'ayihagaze bakinyemo FA Cup na League Cup batsinze ibitego 13 12 10 muri FA Cup batsinze Exeter City 10-1 nayo biri kubusa batsinze Newcastle ku kibuga cyayo hanyuma bongeyemo Antoine Semenyo ntabwo asabye igihe cyo kwiyadabuta kinini kuko ayisaza aba man of the match muri iyo mikino ibiri yombi yakinnye bwa mbere muri Man City yabo wa Exeter City ndetse no yatsinzemo ikipe ya Newcastle ko yatsinze igitego atsinda n'ikindi VAR gikuraho niwe navango best performer w'uwo mukino na harandi yari matebye avuga ati uyu nguyu ntabwo ampasa yaje kuntwarira ibitego ubona ko n'umukinnyi waje ahita akomerezaho Man City ikaba ifite izindi nyenyeri zirimo gushininga zirimo aba Ryan Cherki bano batijani Leyinder ubona ko ibyo Pep yifuza gukina arabifitingamo neza bagaruye Rodri ubona ko nanone Man City iri mu muvuduko wo kuvuga ngo byakunda akaba ikindi kintu dusanzwe tuzi kuri Man City ifite ukuntu iyo yeze muri iki gihe cya phase retour ishobora gukubita nk'imikino 10-15 idahagarara ubona iri gutsinda utekereza ko yatsindwa igatsinda byoroshye naho wenda byayigoye ikanganya ariko ntitakaza umukino igiye kongeramo Magehi bisa nkaho asigaye kumwanonsa mu buryo buri officiel ariko ubundi bamaze kumvikana no mu defenseur uza kuziba icyo cya Ruben Diaz uri hanze ibyumweru bitandatu ugaza azabafatanya n'abandi ba defenseur basanzwe bari kuko byabaye ngombwa kwigarura umwana yari yatije mu ikipe ya Watford kubera ko yahisigira ikibazo cy'imvune cya Joshko Vardiol igihe ari ku ikipe ya Manchester City iri mu mwuka mwiza nubwo nayo itari 100% byayo iri mu mwuka mwiza ugereranije na Manchester United Manchester United sasa ni umukino we wa mbere muri championnat Michael Carrick
nyuma yuko hakozwe interview bavugaga Orega na Sosha birangira bemeje Michael Carrick nk'uwo babonye ka fitinga mu mishinga yabo nyuma y'igenda rya Ruben Amorim. Igihari kuri Manchester City imaze iminsi yitwara neza ku kibuga cya Manchester United kuko muri match 10 iheruka kujya gusura Manchester United kuri OT yatsindiyeyo imikino 6 noneho imikino muri iyo mikino 6 mu imikino 5 iherukayo Manchester United ine muri yo ntiyabashije kwinjiza igitego ikarangiza itabashe gutera mu izamu rya Man City kandi yayakiriye. Wareba nibyo Manchester United yarekipeye abanyafrika babiri bavuye mu gikombe cya Afrika, Amad Diallo w'ingenzi ndetse na Brian Mbeumo w'ingenzi na Nusare Mazraoui aracyari mu gikombe cya Afrika, n'abakinnyi babiri baza basaga na Bruno Fernandes wari wagize ibibazo by'imvune wongeye kugaruka nubwo yakinye umukino bikarangira basezerewe muri FA Cup. Igihari kuri Manchester iri mu rugo n'abafana bayo. Michael Carrick ni mushya agashimirwa ikintu kimwe, Michael Carrick ntabwo ajya vanga imyanya, buri mukinnyi amushyira mu kibuga ku mwanya atekereza ko yakina neza. Icyo kintu kigafasha abakinnyi kuko buri umukinnyi uri gukina mu mwanya wametiriza kuruta iyindi ashobora kuba yaguha umusaruro cyane kuruta ukuntu wamujyanye mu mwanya wowe utekereza ko wagufasha mu buryo buri tactique kuruta ukuntu wamushyira mu mwanya nava bagakina ibiri basics ibyo navango ni ibya gakondo byasanzwe yararemewe gukina kuko buri mukinnyi wese mu kibuga ko agenda azamuka ava muri academy agenda ametiriza umwanya runaka. Niyo mpamvu uvuga ngo uyu ni umwataka, uyu ni umudefenseur, uyu ni umunyezamu cyangwa se ni umukinnyi wo hagati. Manchester United ya Michael Carrick kimwe mu bintu izwiho, Carrick iyi myaka muri cya gihe yamaze atoza Manchester ntiyigeze atsindwa umukino. Agira ikintu cyo kubashyira abakinnyi mu myanya yabo, ariko nanone hari igihe ureba karite ukabona ko karite zitari kuyitwara cyane. Icyo mbona kuri no mukino Pep Guardiola na morali mbona amaranye iminsi yo gutsinda ino mikino ibitego 10 ibitego 2 yasanze Newcastle wayo, ndamubona nk'umuntu naha amahirwe kurushaho kuko ekipe ye ifite undi mwuka. Aricyo Antoine Semenyo yazanye, urumva niba ari ukuntu ari gukinisha Antoine Semenyo na Jeremy Doku ni abantu babiri bajya gukina ibintu bimwe ariko bagatandukanira ku kintu kimwe. Uyu munyagana yumva izamu cyane kuruta uyu munyagana wundi wigize umubirigi. Doku ni umunyagana w'umubirigi, undi akaba umunyagana pire. Uyu munyagana rero w'iburyo Antoine Semenyo yumva izamu cyane, atekereza gutsinda cyane kuko ndujya no kurano bagiye baze gutsinda ibitego byinshi. Babiri ba mbere muri batatu n'aba Manchester City ubu ngubu kuko uwa mbere ni Haaland ibitego 20, hakaza Igor Thiago wa Brentford 16, akabona kuza Antoine Semenyo wa 12. Bivuze ngo abo bakinnyi Manchester City irarinya abakinnyi bafite ibitego 32 hagati yabo, nubwo wenda batabitsindiye Man City byose. Antoine Semenyo kuva yaza muri Man City yerekanye ko buri mukino yatsinda igitego. Jeremy Doku nawe uno mwaka tumushimira ko yazamuye urwego, nta gicenga byo kwicenga ahubwo asigaye acenga byo gukorera amahirwe ekipe ye ikaba yatsinda umukino. Siritu nk'abantu bibuka umukino wa Liverpool ni Jeremy Doku wawutsinze. Hakaza n'undi Mufaransa n'undi ashaka guhagarara witwa Ryan Cherki uzi gutsinda ndetse akanaremera uburyo abandi gutsinda, ndetse na Haaland usanzwe ari Haaland dusanzwe tuzi, na mediane yagarutsemo Rodri, irimo Batijani, irimo ba Nico Gonzalez n'abandi batandukanye. Nkabona ko City yaba yiteguye neza kurutwa Manchester United yiteguye. Nepo Manchester United ubwo baheruka yariye bitatu, hari icyo yakora kugira ngo igabanye ikinyuranyo cyangwa se gatsinda umukino? Manchester United uyu munsi ntabwo wenda bavuga ngo iri imbere mu mahirwe cyangwa se hari icyo wenda izanye kiremereye cyatuma wizeza abakunzi ba Manchester United ko bashobora kuba bacyura umukino. Gusa derby ni derby kuko uyu mugabo Michael Carrick nawe iyi ni derby yakinnye igihe kinini cyane, ari umukinnyi yazi icyo bisaba, aranabizi cyagiye Manchester United yasaga nkaho yabaye insina ngufi cyane kuri Manchester City. Ibyo byose gusa kuri Michael Carrick nawe arabizi yuko aje muri Manchester United hari ibyo ategerejwemo. Buriya match ya mbere ku mutoza ibiri kurusho cyane. Match ya mbere ubutegetswe kureba ko ayikuramo resulta nziza, yaba gutsinda cyangwa wenda kunganya. Kuri match nk'izi nini ushobora gukuramo draw bikaba manota meza ubonye mu itangira ryawe. Arabizi ari kumwe n'abagabo nk'uyu Steve Holland, ni umugabo wungirije aba bagabo batwaye ibikombe muri Chelsea, yungiriza Gareth Southgate, twaze tuvuga profile ye. Ni umugabo uremereye cyane, ni na kimwe mu bintu byakanze wenda abantu kuri staff ya Manchester United kwitwa Michael Carrick, kuba baramutekereje. Nibyo John Evans bari baramubwiye ko agomba kuba mufitemo, ariko atekereza umuntu nka Jonathan Woodgate bakoranye mu ikipe ya Middlesbrough ugomba kumufasha cyane no gukora
ku gice cya defense kuko Manchester United kimwe mu bice irwayeho ni igice cya defense. Hari ibintu bose bagarukaho bigera kuri bitatu asabwa gukoraho witwa Michael Carrick byihuse. Kimwe mu bice arebwa nabyo cyane ni igice cya defense kuko Manchester United ni imwe mu ekipa amaze kwinjizwa ibitego byinshi, kureba uburyo ya fixa defense ye akabasha kuyiha stabilite kugira ngo ibashe kuba yatanga umusaruro. Icyo ni kimwe ko ni imwe mu ekipa amaze gutsindwa ibitego byinshi. Ikindi ni ukureba uburyo atanga umutuzo muri mediane ya Manchester United ko harimo abakinnyi n'ibyo nka Casemiro, wareba umukinnyi nka Kobe Maino Boateng ntabwo aheruka kwitwara neza, n'umwe mu bakinnyi bashobora kuba bakoreshwa cyane muri formation akunda gukina witwa Michael Carrick kuko Michael Carrick ni umugabo wizerera muri system ya 4-2-3 ngo na miliyere kiperateri babiri. Abantu baratekereza akavuga ati nibyo ni Casemiro ushobora kuba yafatanya na Manuel Ugarte wenda na Bruno Fernandes, ariko Kobe Maino yabaga yagarukaga muri bya bihe bye byiza yakabaye umukinnyi utekerezwa kuri nimero 8 ikina box to box. Ko iyo ikina miliyere kiperateri babiri bose basa nkaho bakina ari abakaseri kuko uyu Manuel Ugarte asa nkaho akina nk'aba ba sitting midfield aba bakinnyi akina nimero 6 baguma aho ngo bakinira muri zone yabo bita ko ari abasitingi nyine harimo ikiryo ngo baguma muri iyo zone yabo ntabwo ari abakinnyi bakina bagenda. Rero iyo ufite abakinnyi nk'abo babiri ba Mirel Kiperateri bose bakina bahagaze hamwe n'ubundi Bruno Fernandes bisa nkaho bimusaba akazi kanini cyane kugira ngo aze gutwara baro ayigezeyo ayiha abakinnyi basatira. Bibaza byiza wenda nagira amahirwe ko Bimayino akaba yagaruka mu murongo, ariko amakuru meza ari kuri Manchester United nuko muri ku kwezi kwa mbere ashaka kureba uburyo ngo bazana umukaseri cyangwa se umukinnyi wo hagati ufite experience umenyereye Premier League ushaka no kuza akagira icyo yabafasha. Wajya ku bakinnyi imbere nibyo bamaze kurekipera abakinnyi avuye mu gikombe cya Afrika, afite Brian Mbiomo, urundi ruhande afite Mateus Cunha nawe maze gutsinda ibitego 4, afite Benjamin Sesko mu mikino avuga nubwo Manchester United yatakazaga yari umukinnyi ugenda agaruka neza cyane mu murongo. Wajya kuri uyu mukinnyi ku rundi ruhande Mateus Cunha nawe ahagaze neza muri iyi minsi, ubona ko ari abakinnyi bagenda nabo bagenda bazamura icyizere. Michael Carrick rero ni umugabo navuga ngo ategerejweho byinshi, ariko amahirwe menshi afite ku ikipe ya Manchester City nk'uko mwarimo mubivuga. Pep Guardiola yatunguye abantu. Uyu mugabo ni umugabo uteye ubwoba cyane kuko Pep Guardiola yagize atyazana Antoine Semenyo aravuga ati icyo maze kubona nk'umutoza hari icyo binsaba kugira ngo iki gikombe cya shampiyona mbe nagitwara. Ko Pep si abagabo ahusha shampiyona sezimwe ngo ninda azayihushe amareseze ebyiri adatwaye igikombe aho yabaye, ntago bikunda gukunda. Ararwana n'icyo kintu kugira ngo arebe ko Arsenal muri imbere hamanota 6 yayagabanya. Pep Guardiola yazana Antoine Semenyo yabivugaga neza Samir agaruka ku mibare y'uyu mukinnyi. Pep Guardiola kimwe mu bintu byamugoye no kugira abakinnyi benshi baskoringa nk'uko byahoze mu myaka yashize. Muri iyi minsi afite Erling Braut Haaland ni ushakirwaho ibitego by'ikipe ya Manchester City mu mikino ibanziriza nk'ini ishize, harimo imikino bagiye banganya igera muri 3 yari yaratangiye kugira abandi bakinnyi batsinda. Foden yarazamuye ibitego, abakinnyi nka Varane Cherki sibye gutanga assist afite 7 magingarazi inyuma y'uwitwa Bruno ufite 8. Dani Cherki ariko kanyuzamo nawe agatsinda, uwitwa Tijani Render yaratsindaga, abadefenseri babiri Josko Vardio na Ruben Dias bari bamaze iminsi batsinda. Yaramaze kugera hagati y'abakinnyi 9 na 11 byibuze bamutsindira ibitego mu mukino, ariko mu mikino ya vuba nanone byarongeye bisa nkaho byikubise hasi. Abonye byikubise hasi aravuga ati niba abakinnyi kigaragara badahozaho mu buryo bwo kuba bami ibitego nashakira ibisubizo mu gutsinda ku bakinnyi benshi, reka njye ku isoko nshaka umukinnyi mbere na mbere umenyereye Premier League ufite na performance nziza. San Antoine Semenyo yarabigaragaje kuri match ya Exeter City atsinda igitego, ejo bundi kuri match ya Newcastle aratsinda ameze neza cyane. Dani Cherki atangiye noneho kugira abakinnyi benshi ashobora kwasistinga. Uyu mukinnyi ufite uruhare rw'ibitego 24 ku ikipe ya Rio yari arimo idatwara ibikombe itamushyira kuri pressure, ariko pressure yo muri Premier League, pressure Manchester City yabashe kuyihandoringa neza cyane witwa Dani Cherki. Icyo ni ikindi kiza gisubizo yamaze kubona, yamaze kugara Rodrigo na Nico Gonzalez arahari. Pep Guardiola aragira cyaravuga ati nibyo nshobora kuba na scoringa, ariko manganye na Arsenal nziza mu buryo bwo kugarira. Ni iki byansaba kugira ngo
nanjye mbashe kuba nibyo natsinda ariko nkanugarira neza. Agira ibyago Yesu Guardiola yaravunitse na Ruben Diaz. Abakinnyi ba Nathan Ake yarababonye n'abakinnyi badahoza utana kwizera. Uyu musore Kusanov kuva yamuzana ahantu honyine yamushyize ukabona ko agerageza gutanga umusaruro ni iburyo kuri kabiri, ariko yamugaruye muri Axe bigaragara ko gifite urugamba rurerure rwo inzira ndende yo kugenda kugira ngo azabashe kwitwara neza. Aragenda arimo arashaka uburyo yazana witwa Mage. Pep Guardiola abantu bakunda kumukritika cyane, ni umugabo ugura araspeninga, ariko ubyange cyangwa ubyemere n'izi za Real Madrid kugira ngo zibe ikipe zikomeye zigira abo Galacticos. Florentino Perez yaraspendingaga. Pep Guardiola muri Premier League mu batoza bamaze guspendinga amafaranga menshi current rubo bahari. Pep Guardiola no wambere amaze guspendinga miliyari 2 z'amayero n'ibihumbi hafi 300. Zo yatanze agura abakinnyi miliyoni ubwo 300. Na miliyoni 300 sorry. Miliyari 2 na miliyoni 300. Ukurikiyeho ni Unai Emery we yabikoze mu maklub ane, miliyari 1 na miliyoni 100. Ukurikiyeho ni Mikel Arteta nawe amaze kugera muri miliyoni y'amayero. Amaklub yabikozemo ni Sevilla, Paris Saint-Germain, Arsenal na Aston Villa. Urakoze cyane. Eddie Howe nawe mu maklub abiri arimo Newcastle araza aho ngaho ni muri Premier League. Union Espirito Santo nawe nuko. None ajya mu buryo bwo kwavuga ngo urabyagura kuva Pep Guardiola yagera mu ikipe ya Manchester City. Nizo kipe za Real ukazizanamo n'amashampiyona yose niyo maze guspeninga amafaranga menshi. Bivuze iki? Pep arakubwira ati ngende umutoza w'ibikombe, ntagomba aho ntatwara ibikombe. Abantu babyemere cyangwa babyange rwose. Iba batoza hamwe namwe avuga ngo impamvu adutsinda araspeninga ndabyemera. Icyo yamaze kucyemera ko gura. Nese ugiye kuri amakipe yatanze amafaranga menshi ko ushaka gusanga Manchester United nko kuva muri 2020 irimo rwose. Ushaka gusanga inamuri imbere mu gushora kandi iyo nta bikombe igitwara. Agira cyaravuga ati reka nzane Magehi, uyu mukinnyi ni class, uyu mudefenseur aramukeneye, ikindi kintu ari gukora kiza kandi ubona gifite umurongo. Pep Guardiola biragaragara ko ashaka kubakira kuvuga ngo reka ndeye ko natwara iyo Premier League. Azana Magehi, ubu birimo birarangira kugira ngo azamwunganire mu ivurika ry'aba bakinnyi. Icyo navuga rero nsoza, Pep Guardiola niteze ko n'ubundi nakiza guhinduka, busatirize bwe buraza kuzamo no Antoine Semenyo aze kuba afitemo uyu mukinnyi Erling Braut Haaland na Jeremy Doku. None nko yabazanye kuri match Man Newcastle bakitwara neza. Mediane n'ubundi Rodri turaza kumubona, shaka gutereka Tijani Renderi wenda na Foden, cyangwa se akareba uburyo azana wenda Rodri. Nabonye ashaka prefera kuba ashaka gukoresha Rodri akanakoresha na Bernardo Silva ndetse no witwa Foden defense. Nubwo no kuza kureba uburyo yarinya niyo yarimo iki kibazo, kuko urumva Mage ntabwo yahita atangira gukina. Mpamya ko na Manchester United niramuka igerageje no kuba yashaka amanota 3 cyangwa se icyura umukino yabikomora ku kuvuga ngo defense ya Pep Guardiola itarajyaho Mage igifite imibazo abakusanov na bagenzi be banatani hake batarafata umurongo. Reka profite ndebe ko nabasha kubakuraho insizi. Urakoze cyane. Manchester City gweruka Iman Old Trafford ni mu kwa kane mwaka ushize 2025 cyo gihe banganyije ubusa ku busa. No kuza kureba niba Manchester United yongera kwihagararaho imbere ya Manchester City. Kadufata karuho gato cyane twamamaze dukomeze n'indi mikino iri mu gihugu cy'Ubwongereza.